Dewa menuli antu poining ko senet kay sakaw. Rucungata ulu kay yang way pakonan Pohnpei nan kuya kupur toror katuawot. Ranwot niara ti samper yesak payu paran kawan reyekut yesak payu. Ranwot we ran karyau and we kupur toror wot. Thailand kagan katla mo Thailand men pagi Thailand katla olo yuwan. Kalwata sebelum Thailand we kupur men pagi wan paron peres and kakulian kay ki olo. Dahil kupureo ban barawan sansan. Pwuhng samat kut coba dilabalap. Kalangan kupurar pura mengkalangan nakolakolat jongan maur. Sebilga kelail ukono terahan kaput. Yet kit sansan mon kupura Pwuhng samat kut labalap. Sabun pilih-pilihkan pengen kacan kupuragan rail, tak kupuragan kits pukokan senggak pagi yang Pohnpei. Kayu seperti opa kembang sam, iran kacan parno sabun mar, penin kamarain. Pen yang kit dan ya kupurwat, o sosi kit senggak lalakong ki marain ki, soangkan koros bersabang kecianan mitungwat. Kalan kembang samat kot labalap kacan ketmot. Oye yang kita maran rawat laupanim sakla. Imat suya kiyo parti sagarair ni maranat kauno at contoh son komor sontom lapalap kamu Jesus Christ. Amen. Kalangan wan baran peres kalangan senator kak cakap katla modal. Oimen pona se chief clerk on roll call. Senator Sen Abram. Amen. Senator Kikwabi Jr. Senator Sakartui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Sunse Edgar. Nay. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edward. Mine. Senator Stevie J. Edwin, Senator Peterico L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Fredson Latorre, Senator Danny L. Le Pen, Senator Edgar W. Liganet, Amen. Senator Tandy Teswo Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Badaman Mangkulak. Senator Earlyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Nett, Yet ngay mày. Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mitaroy Simna, Amen. Senator Francisco Simram. Mr. Speaker. Ay Quorum, Mr. Speaker. kalangan chief clerk sansal magtry sa pulman ko quorum magtry kakatla na sa pulmatay Uyagpur and sansal nan record may Senator Ludwig, Senator Edwin excuse ang nan Uyagpur on bil sansal nan record may Senator Edmond Biliangkat nan Uyagpur nanut muna tayo man katla ay menulian tayo tiyo ya sa pulmatay sa karatan Pwuhng melel Pwuhng lab o sa karan kayo po ni panguburan na nilap sa mantay kaunang code. Sekarang kay po niyo wala pa ang kuburan raksoko wala pa ang kuburan ni Shoko waon ko sa bulmarlikan ko nanalang ko na kanyay ko wow toro rong labalap kay ti koros nan balian tiyak mamotso government national state or local government waon kay kabinan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph Karyaon Kabina Honorable Francisco Yohanis so ko pong labalap
Nelson Joseph o yang amusyong kupungkan. Wasaksiat itingol wow Vice Speaker Miguel, Floor Leader Abraham. Itingol wow lang samurokan, oloy sokan, seri sokan. So masakan o lang anway kasampalkan ng Chamber Watch. Honorable Senator kan Koros, men Pohnpei Koros mayang tren ng Chamber Watch, men Pohnpei Koros, ton kalap watch pon taga Pohnpei kan, onan way kan maslikin Pohnpei. Rakat og traile upanan an uyak purun ranwat men pagita floor leader and kalway traile na tatokon ranwat Kalangan speaker bagi yang mobil po na siya agam pura mo na ipariyang sakasakaro itungol sakaratan kapung kay punya wow ang kakpuli sa pulmamu mapetay tiyan nilang wasaksit itungol ngon kun kamuy ngon ko vice speaker ngon ko melel kambakabayan na rupal senator kan Ibilmen won ki rel kan me pachang child nan kalari me chang ranwat o ranmaun Christmas o korusia melel rel kan me yang child nan men kapesa kan speaker nuwa kong pura pagi mia me yang pachang child aiban chapiata kapesa kan me mio ibagi member kan en pausia usakan me kunang sansal me chang ranwat me Speaker and Managing Shop and Win Matalnim, Honorable Watchin Pelep, Yang Bachang Child, the Pen Shop, Women Pagidak Child, and Kasamogi, yung Loko. Ay ban chorong kambagabay Senator Tuward and Tose, o iralgan me, kunangan yang kapese. Leader, floor leader yield floor rong Senator Edward. Kalangan Promi Floor Leader kung kupriye Honorable Speaker mo na ibang state ay point of privilege ay yan kakpachayang sa bulungi sa karang kay po niya wow na sansal wow bang Promi Honorable Speaker Pohnpei Vice Speaker Floor Leader Honorable Members kan sansal ay wow ang Speaker rin Councilin Matalani may sansal sa nga floor leader o kung kupura Honorable Speaker po yung maning sansal yang non-mall watch raigan may yang pache yang sa kong ito yung kupuran may isang at yung kak sansal yang pang promail may Vice Speaker ng kolonya taong government yung kasi ti Shanber liyang pache yang sa kong ito yung kupuran may isang at laman councilman Yamasta Apple yang pachayong kupuran may isang at kung kupura Honorable Speaker ko yung bilkak katete yang mall watch me Uchi Noswald o yang aki chingol warak pilpachayang sabal machayong kupuran may isang at o yung menchagara promo yung mall watch alang kachiki ang raile o lopolo kung kasuman Kalangan Senator Edward, floor leader, pwede yung may ulian right here o po na si Israel. Manakap ko, pinakap kasampalan, Pohnpei kay may ambatang tayo na luwi ko po na. Masolar, point of privilege, Iban Pileo po na si floor leader. Kalangan speaker nuwa, men pacuan, tagik challenge ka kapantela, habulban sa Machal Channel. Kariyaman. Chancellor mo kamagut mamiya, pwede miya kariyaman ban kamaguto, asabul matay journal, watawato alaltan journal ban kapandalar. Kamu floor leader. Speaker, ikasabali chungol sekarang wow, oimen chungol iyan so Pwuhng ko Israel kan me KPSP Israel Chancellor meseng ranwat. Imen ni sangon mo beliau uyata kamaguto pagi umut kesembal wajan suspend order of business child chorokti ban order of the day wapali standing kami terbut. Kariyaman. Chancellor mo kawait sang floor leader, pwede kariyaman pan kamaguto, miya. I mean, patroon mag-Thailand chorok tiyan pan order of the day, yay standing kami terbut. Tayo kat-katsir pan standing kami terbut, may pan po na sa floor leader. Kalangan speaker, ibilew sa karag purakan o pagkak challenge kak place standing kami terbut nampe upgrade sa kwalu labinyal riset payo. Kariyaman. Mamiya, karos mautong kamaguto, masa ni yay, o masa ni so, kamagut paitar, pwede paitar, I mean,
Chorus and place kamutan the report number of creation kwalu lebnya research payu pan supplementary standing come to report. Ma chorus place here I ban pona sa chief clerk. Standing committee report number of Giri Sakwalula in Vesa Payu, Mepet, Legislature resolution number Meseg Sula in Vesa Payu, Sang Som Committee in Finance. Chancellor me report with pan report sa supplementary committee in finance. Karadaman pona sa chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, muna iban pata sa umukamtin muni, ay kagpatingan siya sa masanin kosong sa karatan kay ni KAPWARESOU may patayan nilang. Ito nga wala pa ang kupuro may Mr. Speaker, wawan ko melal 5 Speaker, Floor Leader, Honorable Senator Kan Koros. Pilman patayang kupura ka no, wawan ko po na siya. Irail kan may patayang kitayan ng kaliramen sa rangwad melal. Speaker and Ministerial Someone Government and we might name Vice Speaker and Government and Colonia Town or Mr. Edward at all work may batang tayo. May Mr. Speaker nawawo karakarak kamagad malwat kailan kag kuya kupurgi standing on the report of Korea walu laban niya sa payo. Tanjala mo kamagusan chairman and finance Koros Maudrung kamaguto masani Pwuhng masani show. Chancellor makamagut po ita, try kat nan masin na ba? Biya masin na ba? Comment Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, standing kami the report of Korea sa walu laban niya sa payo. May itan kamatan kasanti the resolution limay sa kasulaban niya sa payo. Pagpag malwat and kakamanata when money you may wo padpado no 1 million when kakamana kalau dela sa matail padet ceiling giwan monuwat patayang med may Mr. Speaker malwat pan kamanata tatawag the report wat akawait pa pan wakitala sa matail resolution ceiling ong monikan magtay kasik sang million ay sa kuno ang million ay sa susama med mawagi abang kalau dela patit lap and sa matail tiyan tatawag sang million wani sa limaw walop nan limagit pa wani sa payawang million wani sa kuno walop nan limagit pa wani sa payo kawidwat may Mr. Speaker imesansan nan tatawag magtay katiyang lala ayo Kadkadaur ka pina o sabon meton tatangkan paren ka kawikin kitail ira kasampal riau me legislature katiyang lalo ko sa nadir session in ran riau me chaptarayo diaralap I kawit pen report and sa mukamtin moni me padaban purakan met kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl po kapes pen report ito masin pen report kami Chairman Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, iban paroon ang motion niyo, iban paroon padangat ito ang chairman. Amo, iban paroon padangat kumuyo, ralgan matiyang uya ito ang sakratan, KAPWARESOU, Pwuhng sa material code, pipang ko from Speaker, Vice Speaker, floor, o ong ray, honorable members, chorus, o piliralgan mayan tayo ng kaliraran wat, pisan kiyan sumaw, ito ang ranmaw, Merry Christmas. Oral kan may yang pepeyan sa mga social media ranwat. Mr. Speaker, and patayang ito tama sansal sanger ito ang Chairman Finance. May attachment kasambal yung iparuan kasambal again patayang robot wat. Kaya ananwat na parodo sang option kabina. Ye communication number riau kisi sagriau levelnya riau pai. Sang negara bewa iman parong atam motion time rotang temasan ben robot number of kiri sagwalo levelnya riau pai sa polman kita. Riaman. Masan pen standing committee report of creation kwalu levelnya riau pai. Ay ban pona sa kamagat mamia dalan rotang temasan be. Koros Maudrung kamaguto masan
Pwuhng, Masaniso, Kamagit Paita, Directing Tier, Masan Ben standing up the report of Creation Kwalu, Lebania Reisha Pai. Koros Mautung Tana Sabulman Kita report what Masani Yay, Pwuhng, Masaniso, Kamagit Paitar, Uktai Sabulman Kita, standing up the report of Creation Kwalu, Lebania Reisha Pai, Sang Sabulmatai Committee and Pony. Ranwood. May the report? Salam, Mr. Speaker. Masalan, ipampunan sa floor leader. Kalangan speaker man bagik jalan kakit lamawo apali ng basic lamaunan calendar may resolution calendar. Karyaman. Dahil sa paalti ang resolution calendar, upulgyan tayo sa pulman kita report, resolution number limaysak kuno, limaysak isulab niya riyasak payo, para automatically place para sa pulman tayo resolution calendar. Mahal kat kadiyan resolution number limaysak isulab niya riyasak payo, para sa pulman mahal resolution calendar kan. Makaros, apaliyala, raipan po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution number May 62 line Payo, proposal for resolution setting for the ceiling for appropriation for the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025, superseding all previous resolutions relating thereto for adoption. Kalangan, man po na sa Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, itong alwasapal, paan ko promuyo, paan ko puran, Honorable Senator Kangkoros. Duwaw o karagarak, pada sa mukamagin moni, o kamagin malwat talang kakatiyang nanmasin pen. Kamumatang resolution number the may sa gisula ban niya sa payo. Karyaman. Karyaman. Tan salamaw kamagut mamiya, masan salamaw kamaguto miya karyaman pa, koros mautong kamaguto, masan iyay, uwa masan iso, pag kamaguto po itatay kat nanmasin pa. Miya masin pa, Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, itong alwasapal, paan ko promuyo, paan ko puran Honorable Senator Kangkoros. Itong alwawan pil tutuwa de ban kupuran ni Raikan may patiyang kaya may sangaran wat. May Mr. Speaker, kamadang resolution wat nintuan report mamalwat kamanatar report number opuri sa walula binyari sa payo. Pagbago malwat yan ka kamanata. Wan tala milyane, wan patiyang sa matay patit ceiling. And sansal me kawidwad nintuan KAPWARESOU sang Senator Perez, PWM nintuan Governor Communication mesansal. Nan tatakwat niya pasan po na open na tayo sa pulman kiyang kapinaw sa pulmekan nan uya kupuran ayo ikabarabara kupurakan mesan o itar dalang kakadlang mo tayo kamanada kamutan resolution what kalangan may Mr. Speaker. Here. Kalangan Chairman Carl, miya to masin na resolution limay sa gisula binyari sa payo. Here. Kamu Senator Simon. Kalangan Speaker, ituan wow saratan kipun ni wow yang katpatlang sa pulmamu may isang harot success menwal kami Vice Speaker floor Honorable Senator Kangkoros pinwal kira Pohnpei melel Speaker menenjen sa Vice Speaker ng Pwuhng Town Pohnpei kami patang perangot Speaker imen paduan patong Chairman and Committee Finance Facilitate ito kalutut essential may talk lap magkain call the special word tansyo ka kuya uma tatalk what you drop work kata ikameli taudun me monikan magtetanan kamandatan ng special word kung kagtatok ceiling na kumakot sa nuwawi may pagkik tayo ng grupo no o palitan sa word kumatawot kung palitan tayo magkain kontinuan sa ni karabawon mo pataw yata kumakit diyo tayo kakatingin dimasan ko Amen. Amen. Masular, masa na pang resolution limay sa kisula binyari sa payo ay pang puna siya kamagat siyang Senator Simon mamiya karyaman pagtalang rutong iti masa na pang karos mautong kamaguto masa ni Yay Pwuhng masa ni Iso kamagat paita tayo rutong iti masa na pang dahil pang katyang na main motion to choose pen resolution
Nambelemeisa kisule beniari isak payu. Mayay kapopoyer sa matay ceiling sang 65,815,464 o 66,815,464. Nawawa ka millionaire dahil angkat kita pun kabatay ang million wanisak lima magtay kamanatar. Koros mautung kumagudwat kawata nilime palimaon. Insan salayang way pakon mesabal matay tatok ta usus metok resolution number mesa kisu le menya riesa payo usus riesa ke a o koros utungata resolution wat sodo mau kalangan miado resolution selara pan pona se floor leader Speaker men pagak cairan corok tiang ban ira coror nyambe sakuno. Dan sal kamagat yung mayor tayo corok tiang misalnya siya ira coror o tayo kat pon nambe sa kuno ya ira coror. May monatel ban katlamawan sal tu balik kayo sa ulman tayo totok tayo palialar na ya resolution. Kamutan ko sunat riyaw magtalaw yawi po and apolto tayo kakaim sa ulman tayo totok. Ay may man katamante magtailan kupur o saya na pariya tatak wutran wut kalangan kamu chairman Kailangan may Mr. Speaker, muna ibang purang patiang kupurakan ay kaysa bali sa karanwa bang kupuramuyo bang kupurakan koros. Essential me Kosantin special session what pagi ira karwaru ira kasambal riyaw me way sopay melel Apple ben pueden right on the dog and PTA kan o Apple ben to dog and recycling champot metaptar ni ala me puyak puki kawid mamia sotomoni Legislature into one kawidin speaker kasaneti session and kakuyaw ranwood ayo ranwood pu Apple ben irariawod and kakniya and data makamatin koros duan kasantin momot kasampalwat tabiadar karong ayo o puspe miya may sangranwat mayangaki Israel uliyapen option kabina o paliriya may apali EPA o PTA appointment my Mr. Speaker miya kaway din Israel honorable senator kan nan karong melayang ananapen kamawalan pil magkabinakatarado pumalwaten kamanata. Apun natagwaten kak son o nay robot yuwan kak itanlong kamutan ko senat o patyang kamutan wugdaglakan me emen senator pan kapatayan. Apun ngamet may Mr. Speaker imen wow karakarak kamagat malwat thailand kak kamalin labinaso report pukatan kak apelta o kamutan wugdaglakan me senator kan kau na bataran berkakapulta. Kalangan may Mr. Speaker. Saya salang mau kamagat memia Thailand kamal Lebanon show when awiyato report kan mebanutung kamutan ko sunat Riau magtail kamanatar ayon watawat kayo kamagat Thailand kamal Lebanon show o awiyato report kan karos mautung kamagat masaniyay Pwuhng masani show kamagat poita trapan kamalti Lebanon show o awiyato report me kuyainin dan mission Child Kombaler, kalangan promail, child Kombal.
o Committee in Finance and Kaimsak Sabulmaray Tatok, Metoko Report, Riau, Metoko Kamutan, Kusunet Riau, Magtrail, Songoson, Kamanala, on Kariao, Kaimsak Lamatawa. Pwuhng Kamuguto, Mia, o Mia Kariaman Paipan Ponasya, Koros Mautung Kamuguto, Masani A, o Masani So, Kamugit Paitar, Taipan, Katpasang o Sapal Benaklok Riau. Morin siya wasin ranwot. Kailangan ko pura mail, tayo bang kumalti labnansyo.